Kera kito monare kesda kekewe district loko Kaberamaido kanu kara lost agwe kini kesi LC5 loko district loko Kaberamaido Victor X kesunges na lim daibe eraibo rene jok kanu kanyu daibe itopolo uno Atalantan nukada idue Tima Kaberamaido ama kwanye idue ametie mwaka gitie peny metom niere meochungene district wa IPM Uganda metie Mbale akwa rubanga tiri dwe gi kede winyo mere eko mino jo puonye gi telgi kitun kikowudo winyo mer loch kede puonyere kame kiaro tie idwe wagi jo puonye nyuta mara male komgi di kochiane di koraro gimore chingi pako titero gi od gida chungo ne Kaberamaido wako kuno kosodi nadane kamnara kida kirno kaitu tuonori dwelu pelu Carolina Jumo ngesda buko limda ebe ke timu nesda chut ekapaina ide omiti ngesda ebeit ake karak aswam kojokan amito puono jonyual ojala ne waidwegi oko bedo kidegi kede jo puonye gi dede obedo lole kidegi paka gina tuni adoke taitni satie kede gen be puonyere amidwego teko beye training agi beye oyaro dugo kidegi aber jokwa ilega u kede budro banga ni wayot kom weko twer timo gi amoyiko isisi akadalwe gitigita kosumno tu kobalazda ebe perekwesi ayunda ebe egwoi kinete district loko Kaberamaido kosoti da dumun enamba la jokan Kwa ujate kukana belega wala kubin namba achiel. Kwa ujate kukana lega wala wenye ben namba achiel. Ora temu tabu omichu ni bedi yon. Yoko bedi namba achiel. Chungone time Kaberamaido district iringo amechala wan. Miti lega wadi bero ora ben namba achiel. District loko Mbale nesde bete sipeja kertni kamnara kedi duwe. Nukada isomere loko primary kotom na kwap na ko Uganda kereng. Michael Nyinge TV East ko Kaberamaido district